twongeye kubasuhuza kandi tubifuriza kugubwa neza aho mudukurikiye muherereye hose, abari mu Rwanda n'abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda, mwese mugubwe neza. Uyu munsi twongeye kubana na Bishop Ubuhungu Abel. Uraho neza? Muraho cyane Abel, wambaye neza rwose. murakoze, Imana ibahe umugisha. Amen amen. Haleluya. Kangusabe kugira ngo usuhuze abakunzi bacu. Abakunzi bacu turabasuhuje. Amahoro ya Kristo Yesu abane namwe mwese ndetse n'imiryango yanyu. Tubifurije umwaka musha muhire mu izina rya Yesu. Amina. Ndagira ngo tumaze iminsi mu biganiro byacu turi gukora twifuriza abantu kugira umwaka mushya muhire, ndetse kandi uzabera umwaka mwiza wo kwiyunga n'Imana no kubana n'Imana muri byose. Twagiye cyane duse twinjira mu kiganiro cyacu. Abantu barambwiye ngo ubundi Abel muhora mukorana ibiganiro, tuzamenya intangiriro ye, ubundi yabaye ye. Ese ubundi ukizwa byagenze gute? Aho ngaho rero byaba ari ibintu bikomeye cyane. Uraca ku mayange, ibindi uzabitubwira neza byose. Reka nce ku mayange ntangira guhanura wenda ibintu bikomeye. Natangiye guhanura amazi aratera, nyahanura ari kuwa gatanu, atera ari dimanche. Uwo munsi rero atera ari nimugoroba dimanche, nyahanura kuwa gatanu. Abantu baransuzuguye mu masoko ya Kamenge na Kinama, bamwe bakantera ibitoki n'ibijumba, abandi ati muhe ikiro cy'umuceri aje guteka arashonje. Iyo ni inzara imuvugisha, ariko ku by'ukuri ntabwo yari inzara, ahubwo nari natumwe n'Imana. Mu Kinama hariya mu Kibitoke? Mu Kinama hafi na Kibitoke na Kamenge, yego Gatunguru, Kamenge na Kinama ndahazi rwose. Hanyuma rero Imana yari yantumye kwa maraso menshi agiye kumeneka, ariko byari bitambo n'ubundi byatanzwe na Nkuru Nziza, ubwo yatesha agaciro imbaraga z'Imana yamwimitse ikamuha kuyobora, akajya mu bapfumu akiringira imana z'ibigirwamana by'abapfumu ndetse n'abanyamahanga. Hanyuma rero ndayahanura kuwa gatanu, aratera ku cyumweru dimanche nimugoroba. Atera rero nagiye gusuhuza umudamu yitwa Mama Davi. Uyu munsi ari muri Kenya, bamwita Godasi cyangwa se Mama Davi. Tuhahurira n'umupasitori yitwa Radisirasi. Imana ihita impiyerekwa rikomeye rivuga ngo ibyo nahanuye bigira bishike. Rero mvuye muri gere kwanshidukira hejuru, mbaza uwo mupasitori yitwa Radisirasi, twari twicaye muri salo kwa Mama Davi cyangwa se Godasi. Uyu munsi ari muri Kenya, tujya tuvugana, yibuka ibintu Imana yankoresheje muri salo iwe, agaseka akihirika akenda kwitura hasi. Shidukira hejuru mbaza Radisirasi, ni Radisirasi aritaba, ningiye kukubaza ibibazo bibiri ubisubiza. Ati ndabisubiza. Ndamubaza ikibazo cya mbere, ntigihe indege mu kirere zizaba zitwaye abantu, bikaba ngombwa impanda ivuze umudereva ko akurwa muri iyo ndege, mbega abayuzuye bizagenda bite? Arasubiza ngo Imana izabikuyemwo uwikeneye, abasigaye bazarimbuka. Nurakoze cyane. Ni ikibazo cya kabiri kiragira kiti, igihe amakwasiteri n'amahiyasi azaba avuye Ingozi n'Igitega amanuka mu misozi ya Bugarama yerekera i Bujumbura, impanda ivuze bikaba ngombwa ko abashoferi batwaye izo modoka bakurwa muri zo, abuzuye izo modoka nk'abapasaje bizagenda biti? Arasubiza ngo n'ubundi ni kwa kundi ab'Imana izaba ikeneye izaba yabakuyemwo, abasigaye no kurimbuka. Telefone yari ku meza ihita isona, yitabye, induru zivuga kuri telefone ati pasiteri wacu amazi aratumaze, turapfuye, nimudutabare. Ako kanya cumva ibyo yabwira birabaye. Kumbe ya makwasiteri n'amahiyasi azaba amanuka mu misozi ya Bugarama, yari amazi ari kumanuka atangiye kurimbura abantu. Amazi ahera ahantu uwo mupasitori yitwa Radisirasi yaraherereye, cyangwa se ahantu yari afite abakirisitu benshi, abari hahera kurimbuka. Ubwo Imana yavuze kuri we nyene, kuko abakirisitu be ari bo amazi ahereyeho kurimbuka. Yiruka aje iburyo, yiruka aje ibumoso, nanjye niruka aje iburyo. Mama David twari twicaye muri sariwe, nta wamusezeye. Ibi bintu bikomeye, yiruka ngo agiye gutabara amanura amamoto n'abamotari bari bayatwaye n'ibindi byinshi. Yari amazi ateye ubwoba, yiruka nawe asubira inyuma. Ngo buze guca mu gitondo tujya kureba ibyayo mazi, ubwoba. Imana rero inkoresha ibintu bisa na bene ibyo, nyuma mpanura gushya kw'amasoko yose nanone byaturuka
ku by'Imana yambwiye bitewe n'ibitambo byatambwe na perezida Nkurunziza kugira ngo bazayobore imyaka myinshi, batamba ibitambo by'amaraso ingunguru zitari nkeya, ndetse batamba n'ibitambo by'ubutunzi bwose bw'igihugu, ariho Imana yantuma ngo ugende uhanure ko amasoko agiye gusha kugira ngo bwa butunzi bene bwo babushikire mu buryo bw'umwijima bw'ikoranabuhanga rya Satani, bagatwara ubutunzi nk'uko bwatanzwe na nyakwigendera Nkurunziza. Hanyuma abantu bakabona ibyabo byahiye byabaye umuyonga, kumbe mu buryo bwa gisitani ubutunzi bene bwo babutwaye. Ubwo rero batangira kunyirukaho nk'umuntu yahanura ibintu bikomeye ku gihugu, barampiga karahava, barampiga birakomera, ndetse mu mezi 6 namaze igihugu kiri kumpiga bamfatamwo inshuro 3. Narahizwe bukware, mpigwa bikomeye, aho nafashwe n'imbonerakure, aho nafashwe na nkoroka afatanije n'abapolisi ba documentation, baranyirukaho umunsi umwe tundi kuri terminus mu Kamenge. Nyimara kumenya ayo makuru ko baje kumfata, turiruka mfite imodoka, nari ntwaye imodoka, turiruka nabo banyirukaho na pick up yuzuye abapolisi biperereza ry'u Burundi, bagera n'igihe baramfata, bamfatira kuri commune mu Kamenge. Ariko Imana ihakorera ibitangaza bikomeye, Imana impibiro bingana n'ibya etage, ndaremera, baranterura ndabananira ngo banyurize iyo pick up, bagenda batantwaye. Nabonye Imana ikomeye aho hantu, ndaharokoka, bantwara telefone nayo baza kuyinsubiza inyuma y'igihe gitoya, kandi ico gihe nk'uko bampiga nyuma duhura batari kumpiga, ahubwo bansubiza telefone, mbona gukomera kw'Imana. Nyuma ndafatwa n'imbonerakure batumwe na Kazungu ndetse n'abandi bantu, hanyuma bantwara kuri position y'igipolisi yari haruguru y'umuganga w'umuzungu yitwa Buyengero. Hanyuma aho naho naraharokotse mu buryo bukomeye, nk'uko Imana yashize inziga ku magare ya Farawo, bituma ayo magare atabasha kugenda ngo bakurikira Abisirayeli, niko byagenze. Imodoka ya Kazungu Imana irayifata, iyifatira ku mupaka wa Gatumba, ku mupaka w'u Burundi na Kongo. Hanyuma Kazungu ntiyabasha kunshikira, niwe muntu yaragiye kunyica ico gihe. Aho naho ndaharokoka ibintu bikomeye, nafashwe inshuro 3 iwabo n'abantu mu Kamenge, naho baramfata bantwarayo. Nafashwe inshuro zigeze nko muri 3 cyangwa 4, kuko ndumva barigeze bamfatira nk'uwitwa Ikurakure Darius, yaramfatiye ku isoko rya Kinama, nawe yarahamfatiye antwara na pick up yuzuye abasirikare, naho Imana irahandokora. Imana ntiyemera kompa, bantunga imbunda ziranga kundasa, n'ibindi byinshi bikomeye Kamenge n'ahandi. Nk'abo muri commune Kamenge barabizi, mu Kamenge wabo n'abantu kwa General Adolphe barabizi. Rero Adolphe nawe nabo bari bari kumwe, ndetse n'uwitwa Rumenangwe, umwicanyi ukomeye cyane wo muri documentation. Abo bose uyu munsi kuko buriye igiti giturirwa bapfuye imbere yanjye. Rega ijambo ry'Imana ntiribesha, riravuga ngo nzatanga ingabo zipfe zitangiriye ubugingo bwawe. Ngira ngo abadukurikiye babireba muri Yesaya 43, haravuga ngo kuko wabaye inkoramutima n'umwubahwa, nanjye nkagukunda, nicyo kizatuma ntanga ingabo zigapfa ku bwawe zitangiriye ubugingo bwawe. Rero abantu nibajya bamenya yuko hari ibiti biturirwa, iyo ubyuriye urahanuka ukavunika, iyo ubyuriye urakomereka, kandi bamenye yuko hari ibiti byiswe ingoma bidacanwa. Igiti cy'isi ingoma rero ntibacana. Mu yandi magambo, turi igiti cyiswe ingoma, turi biti biturirwa. Abantu nibajye basobanukirwa yuko turi abantu badasanzwe, turi abantu bakomeye, turi abantu Imana yahaye agaciro. Kandi ku by'ukuri ndetse ijambo ry'Imana riravuga ngo uwubakozeho wese abakoze mu mbone y'ijisho ry'Imana, uwubatunze urutoke Imana izarumukoza mu mbone y'ijisho ry'Imana. Rero Imana yaradutwubahishije, yaradutoranyije. Ku by'ukuri nta muntu utunga urutoke umukozi w'Imana, ndetse Bibiliya iravuga umuntu yigeze yatunga urutoke umukozi w'Imana kubw'agasuzuguro n'ibiki byose, ukuboko ngo kuranyunyuka
kandi guherayo. Rero uyu munsi rero abo bose mbabwiye ntabwo ukuboko kwanyunyutse gusa cyangwa se ngo guhereyo, ahubwo uyu munsi nagira mbabwire ngo n'ubuzima bwabo ntibukifongisiona, ntabwo bakiriho, bose barapfuye. Imana yatanze ingabo mu cyimbo cyanjye. Uyu munsi rero duhimbaza Imana, tuvuga gukomera kw'Imana, tuvuga imirimo n'ibitangaza Imana yakoze. Niyo mpamvu tubabwira ngo umukozi w'Imana ni uwo kubahwa, kuko ni nk'isahani uriraho, ntiwayifata nabi, ntiwayibika ahantu hose wiboneye, kuko ni igikoresho cyawe cy'agaciro cy'umumaro. Rero n'umukozi w'Imana ni igikoresho Imana yitiza, ikoresha umurimo wayo, kandi igomba kucyubaha no kucyubahisha ndetse no kucyubahiriza. Ni igikoresho Imana iha agaciro. Iyo rero wowe ushatse kugitesha agaciro, ntabwo Imana yakwihanganira, ntabwo bikunda. Niyo mpamvu abasore batutse Elisa avuye mu mudugudu ubwo yahumanura amazi y'Imara, azamuka yerekera i Beteli, baramutuka ngo zamuka wa kagabo we k'uruhara. Ibyo nabyo Imana ntiyabyihanganiye. Ntibamenya ko akanwa k'umukozi w'Imana kaba karahawe ububasha ndetse n'imbaraga, akanwa gategeka no guhindura imigambi ya Satani n'iy'abadayimoni. Bibiliya iravuga ngo arakebuka abavuma mu izina ry'Uwiteka Imana, ngo ako kanya idube ebyiri z'ingore zihita ziza ziturutse mu ishyamba, zicamwe abasore 42. Rero inshuti zanjye, inshuti z'umusaraba bakundwa muri Kristo, Imana iba yaraduhaye ijambo, kandi murabizi yuko umuntu ahawe ijambo wese ararigira. Si urihawe n'Imana gusa, n'uwarihabwa na perezida, n'uwarihabwa na guverineri, n'uwarihabwa n'undi uwo ari we wese abifitiye ububasha. Iryo jambo ararigira rigahabwa agaciro, kandi abantu bakaryubahiriza. Murumva yuko abasuzuguye umukozi